Srdačan pozdrav upućujemo vam na početku pravoslavlja u kojem između ostalih donosimo i priču o Moskovskom Sretenjskom manastiru, jednoj od najvećih svetinja pravoslavne Rusije. Govorimo i o proslavi praznika mnogopoštovane prepodobne majke Svete Petke. Na ovaj dan u jednom rudarskom gradu posebno joj zahvaljuju, jer su baš tada u oba svjetska rata oslobođeni od zavojevača. Bili smo i na osvećenju novoizgrađenog hrama u Pločniku kod Oboja i u crkvi Brvnari, nastaloj iz sna i molitava na Hercegovačkom kršu. Pričamo i o vjeronauci u srcima bliznakinja. Pohodili smo i jedan od hramova svetog velikomučenika Dimitrija. Na praznik Svete Petke, krsne slave istoimenog hrama na Sokolačkom vojničkom groblju Mali Zejtinlik, upriličen je doček časnog krsta iz Jerusalima. Uz blagoslov patrijarha srpskog Irineja, časni krst darovan je u ovom hramu u pomen na 100-godišnjicu Sarajevskog atentata, Velikog rata i rođenja blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Groblje Mali Zejtinlik zajedno sa manastirom Sokolica predstavlja jedan od najvećih spomenika u proteklom otadžbinskom ratu poginulim borcima na Sarajevsko-romanijskom ratištu. Ovaj dan znači mnogo i za Sokolac i uopšte za srpski narod i za ovaj kraj i ove posleratne godine. Što se tiče nas kao svih građana u Sokolcu, to predstavlja jedno veliko hvala pravoslavnoj crkvi. Krst je simbol radosti, pobjede vaskrsenja i budućeg vijeka, rečeno je na besedi ispred hrama na Malom Zejtinliku. Ali ono što je ovdje zaista važno, da je po blagoslovu našega vladike krst upravo ovdje, u ovom svetom hramu Svete Petke, koja se nalazi ovdje među ovim grobovima srpskih mučenika. U duhovnom programu učestvovali su i gosti sa Kosmeta, djeca iz Velike Hoče i Orahovca. Eto, mi smo na jedan mali, skroman način pokušali da učinimo jednu malu žrtvu, jedan napor, da sa djecom sa Kosova i Metohije, našim sveštenicima iz Slavonije, djecom iz Beograda dođemo na slavnu Romaniju. Od 2005. godine i molbe crkvenih eparhija tadašnjim patrijarhu Pavlu da blagoslovi darivanje časnog krsta eparhijama koje su postradale u posljednjim ratovima, ovo je 9. krst. Sveštenstvo i pravoslavni vjernici u Pljevljima u eparhiji Mileševskoj proslavili su hramovnu i slavu grada prepodobnu majku Paraskevu. Nakon svete arhijerejske liturgije koju je služio vladika Mileševski Filaret sa brojnim sveštenstvom i monaštvom, sa trga patrijarha Varnave krenula je litija ulicama grada. Na dan Svete Petke 27. oktobra 1912. godine vojska Kraljevine Srbije oslobodila je Pljevlja od viševjekovnog turskog ropstva. Istog dana 1918. godine vojska Kraljevine Srbije po drugi put je oslobodila Pljevlja, ovog puta od okupacije Austro-Ugarske vojske. U znak zahvalnosti Svetoj Petki u Pljevljima je 1928. godine podignuta crkva posvećena ovoj svetiteljki, a 27. oktobar je ustanovljen kao krsna slava grada. Poslije Drugog svjetskog rata bilo je zaboravljeno masovno obilježavanje krsne slave grada, a stara tradicija obnovljena je krajem 90. godina prošlog vijeka. Svečano je bilo i u ostalim parohijama i manastirima širom svijeta. Sveta Petka postala je prepodobna jer se nije trudila da postane poznata ljudima, ne zato što ne voli svijet ili što se smatrala boljom od svijeta, nego da bi sebe očistila od svake strasti i sagrešenja. Poručeno je na Petkov dan iz Donjeg Ostroškog manastira. Sveta majka naša Paraskeva, ona jeste, ako ćemo zemaljski kategorisati, iz roda našega srpskoga i zaista naš narod nju poštuje i slavi. Ona je čak i svojim moštima osveštala zemlju srpsku, bivajući dug period u Beogradu, gdje je sagrađena i crkva, gdje je i izvor Svete Paraskeve, čudotvorne vode. U selu Korita kod Bileće izgrađena je prva crkva Brvnara, posvećena Svetom Jovanu Kronštatskom, jedinstvena u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Vjernici za koje je specifična ne samo po stilu gradnje, rado joj se vraćaju. Na dan prepodobne majke Paraskeve Svete Petke služena je prva liturgija.
Crkva Brvnara dominira hercegovačkim kršem. Izdvaja se od kamene okoline i stoji kao kruna koritskih brda i ledina. Sagrađena je u ruskom stilu i posvećena ruskom svetitelju Jovanju Kroštanskom po proviđenju monahinje Hristine uz pomoć vjernika ne samo iz Hercegovine. Sestra Hristina je zaista posebna monahinja i mnogo je volim, a ovo je mesto posebno zato što je mesto stradalništva našeg naroda, pogotovo što se nalazimo u blizini korita, a svako mučeničko mesto je i sveto mesto. Hram Jovana Kroštanskog je tipičan ruski stil građevine i izuzetno je prelep je baš kao ruska crkvica u ruskom stilu. Posebna i priča vezana za njegov nastanak i tačno mjesto gdje je podignut. Jeste, sestra Hristina je imala viziju svetog Serafima Sarovskog i podignuta je u mjestu gdje je ona rođena i gdje je doživjela tu viziju. Monahinja Hristina u svojim rodnim koritima godinama je strpljivo molitvama i nepokolebljivom vjerom gradila neraskidivu sponu između neba i zemlje. Prvo u svojim željama vidjela je ovu crkvicu. Kaže, ne žali umrijeti kada je dočekala da je vidi i najavi. Pa slava Bogu i hvala Bogu što mi je Bog ispunio želje i narod Božji što je to sve uradio. Ja nisam ništa. Sve je to Bog i milost Božja i narod Božji. A ja nisam ni prstom to patila ni to. Ja sam malo odsveća uda. To mi je rad oko je crkve, a drugo sve je Bog i narod Božji. Bilo mi je puno i nebo i zemlja radosti, a i danas mi je puno radosti. Ovo je jedina crkva u našoj eparhiji koja je rađena u ovome stilu i inače je posvećena, kao što ste već čuli, Svetome Jovanu Kroštanskom. A zašto Svetom Jovanu Kroštanskom? Sestra Hristina je imala tu želju da bude neki od ruskih svetitelja i naravno naš episkop Zahumsko-hercegovački primorski gospodin Grigorije je blagoslovio da počnemo gradnju ovoga prelepog i pomalo neobičnog hrama. Mali drveni hram za mještane ima nemjerljivu važnost, posebno zato što se nalazi u blizini Koričke jame u kojoj je u Drugom svjetskom ratu stradalo više od 100 stanovnika ovog kraja. Crkva je, kažu, mjesto obnove, sabiranja i pobjede. Ovo je za nas jedna, da kažem, sveta stvar i vraćamo se, ono što bi se reklo, korijenima crkvi, pravoslavlju i pogotovo je to pozitivno i dobro za mlađi svijet. Došao sam danas ovdje što imam volju da čast ovome manastiru, sa mojim građanima sela i ostalim mnogim ljudima. Gradnja ove jedinstvene crkve trajala je godinu dana. Osještana je na Miholjdan kada je svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Grigorije uz prisustvo brojnih vjernika iz Bileće, Gacka, ali i susjednih crnogorskih opština. U Pločniku kod Doboja osveštan je novoizgrađeni hram Vaznesenja Gospodnjeg. Ovo je prvi hram u Dobojskom namjesništvu koji je osveštao vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom od uvođenja u tron u ovoj eparhiji i prvo osvećenje crkve na ovom području u posljednje 3 godine. Nakon osvećenja uslijedila je sveta arhijerejska liturgija. Pozdravivši sve prisutne pastirskom besjedom, vladika se zahvalio svima koji su uložili trud i napor u izgradnju ovog svetog hrama. Osvećenje ove crkve, kroz gradnju ove crkve, ovo ipak, rekli bi, malo selo Pločnik, uključilo u jednu sveštenu istoriju našeg graditeljstva. Naše graditeljstvo je ogromno, nacionalno i kulturno, da mi ne možemo čak nekada ni sagledati tu dimenziju. Čak kad dođu neki stranci pa nam kažu, pa to nema niko, sigurno, da mali narod kao srpski je podigao najljepše svetinje koje danas zauzimaju čak prva mjesta u svjetskoj baštini kulture i stvaralaštva. Nakon svete liturgije izabrani su kumovi hrama Mladen Spasojević, Svetislav Spasojević, Mlađen Spasojević i Vera Mišić. Kuma ikonostasa bila je gospođa Kosara Rosa Mišurić. Ja kao najmlađi član građanskog odbora ponosna sam danas posebno zbog izgradnje svetog hrama u Pločniku.
Sveti hram u Pločniku su pomogli, u izgradnji su pomogli mnogi donatori, veliki donatori, kao i selo, naši mještani sela Pločnik. Selo Pločnik je maleno selo, ali velikog srca. Obavljeno je i darivanje krsta crkvenih barjaka i svetih ikona, nakon čega je uslijedio trokratni ophod oko hrama. Hram u Pločniku podignut je na inicijativu Milana Ninkovića i ostalih vjernika. Mi smo malo selo, slabog su ljudi imovinskog stanja, ali smo smogli snage da napravimo ovu crkvu, da to kompletiramo. Kao što vidite, ja sam insistirao da crkva bude i ograđena, da bude i osvjetljena, da bude asfaltirano, da imamo svetosavski dom. Izgradnja hrama započela je u septembru 2003. godine. Radove je vodio upokojeni sveštenik protojerej Stavrofor Ratko Vračević, a njegovo djelo dovršio arhijerejski namjesnik Dobojski protojerej Stavrofor Mirko Nikolić. Na području Ozrana su u toku je gradnja i obnova 5 hramova, na području Trebave 2 hrama i na području Krnija 3 hrama. Većina tih hramova je znači u završnoj fazi radova, tako da se može očekivati u naredne 2 godine ili 3 godine da budu i oni tronosani. Sve te hramove, svi ti hramovi se uglavnom grade dobrovoljnim prilozima našeg blagočestivog i vjernog naroda. Veoma je značajno podizanje ovih hramova jer narod kroz svoj prilog pokazuje vjeru ne samo u Boga, nego vjeru u crkvene institucije, u crkvene vlasti koje investiraju taj njihov novac u izgradnju tih hramova. Na području Doboja planirana je izgradnja crkve u naselju Usora, jer je postojeći objekat privremenog karaktera. Pored crkava grade se i prateći objekti kao što su svetosavski parohijski domovi. Moskovski Sretenjski manastir osnovan je prije 619 godina nakon jednog od presudnih historijskih događaja Ruske pravoslavne prestonice. Čudom presvete Bogomajke spasen je grad i rođena ova velika svetinja, jedan od svjedoka starije i novije istorije. Poharan u vihoru Oktobarske revolucije, godinama je bio zapušten sve do posljednjeg vaskrsavanja sa ruskim ispovjednicima, novomučenicima. Slijedi priča o manastiru odakle Srbi dobijaju veliku podršku i bratsku ljubav. Majko Božja, spasi zemlju Rusku, čulo se 1395. godine, kada veliki knez Vladimir Dimitrijević sa svojom vojskom više nije imao snage da Moskvu odbrani od najezde tatarskih osvajača predvođenih Tamerlanom. Molitve svetima su uslišene, naročito kada je do Moskve stigla Vladimirska ikona Majke Božje. Na ovom mjestu gdje sad nalazi se naš manastir bio susret po staroslavenski Sretenije ove ikone i zato nije kao pogrešno misli većina ljudi da naš manastir posvećen Sretinju Gospodnju, nego naš manastir posvećen Sretinju Vladimirske ikone Božje Matere, koja desila se konkretno na ovom mjestu. I tada je bio osnivan manastir zato što desilo se jedno čudo. Božja Mater javila se Temurlenku kad on sanjao i poručila njemu da on napusti Rusiju i da ne osvaja Moskvu. Moskva je bila spaštena na taj čudesan način. 3 puta godišnje manastir slavi zbog čuda Božjih u kojima je spasavan ruski narod. Bogat životopis nasilno je ugašen nakon Oktobarske revolucije kada je vlast Sovjetskog saveza manastir pretvorila u veliko narodno učilište i mjesto stradanja. Svetinja je poharana, godinama sakupljano blago vjere je uništeno. Kada su skinuti okovi režima i manastir je ponovo počeo da živi sa vjernim narodom koji dolazi na molitvu i poklonjenje pred čudotvornom ikonom Vladimirskom i moštima sveštenom mučenika arhijepiskopa Verejskog Ilariona Trojickog. Svetost ovog mjesta sija i u stradalništvu ruskih novomučenika u čiju slavu će u ovom manastiru biti podignut i hram. Tu bilo mjesto stradanja hiljade i hiljade, desetine hiljada hrišćana. Ovo mjesto gdje smo se nalazimo poznato kao
takozvana Lubjanka i dan danas su izrekama narodnim svi kažu Lubjanka to je kao neka mjesta stradanja. Mi to osjećamo da ta krv novomučenika koja je tu bila prolivena u tim stradanjima, ono sad nas ukrepljuje i to je velika blagodat. Osjeća se to čak i fizički, mogu to kazati. Za nas najveća svetinja sama po sebi zemlja gdje nalazi se naš manastir. Sretenjski manastir nalazi se na 10 minuta hoda od Kremlja. Svojim neumornim trudom svetinju svakodnevno sa vjernicima podiže bratija od 40 monaha. Ovdje je i jedna od bogoslovskih škola. Bogosloviju koja računa se u Rusiji kao visokoškolska ustanova i tu sa nama živi uvijek tih 200 bogoslova i njihovi profesori. Svaki dan ima predavanja. Manastirska bratija bavi se i izdavačkom djelatnošću koja je u svom misionarskom radu prva u Rusiji po broju odštampanih izdanja. Jedan od misijskih zadataka uspješno obavljaju već 14 godina kroz trojezični sajt Pravoslavije.ru, koji je među najuticajnijim vjerskim sajtovima u svijetu sa vijestima na ruskom, srpskom i engleskom jeziku. Svaki dan mi pratimo neke vijesti koje dešavaju u crkvi i prerađujemo u saglasnosti sa politikom našeg sajta. Puštamo dosta takozvane oficijalne informacije, ali pokušavamo da to bude malo na nekom jeziku pristupačnom širokoj javnosti. Ovaj medij uspijeva i zbog toga što je prema formuli Svepravoslavnog sabranja okupio brojne dopisnike. U Sretenjskom manastiru brojne su i sekcije koje kroz vjeronauku okupljaju i mlade. Svjetski je poznati njihov hor koji u svojim nastupima pronosi slavu pravoslavlja. U nastavku pravoslavlja o vjeronauci i bliznakinjama iz Višegrada. Luni i Tari Guzina, odličnim učenicama 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Ove talentovane i nadarene djevojčice su među najboljim na takmičenjima iz vjeronauke u mitropoliji Dabrobosanskoj. Luna i Tara veliko interesovanje za vjeronauku pokazale su još u 2. razredu, kada su se prvi put susrele sa ovim predmetom koji im je, kažu, postao jedan od omiljenih. Mnogo mi se dopao taj predmet koji učimo, to nam pokazuje kako trebamo da vjerujemo u Boga. Naš vjeroučitelj nam to objašnjava sa mnogo ljubavi i pažnje i trudi se da nam objasni na najbolji način, da mi to sve razumijemo i shvatimo. Prošle godine smo učili o Svetom Savi i osnivanju crkve. Sada ove godine učimo o vjeri čovjeku i stvaranju svijeta. Vjeronauka za njih ne predstavlja težak predmet i da se savlada gradivo ne treba mnogo vremena. Kažu, uče skupa i sa velikom ljubavlju. Zahvaljujući ovom predmetu mnogo su saznale o običajima, kulturi i tradiciji srpskog naroda. Aktivne su učenice u školskim sekcijama, ali i u vannastavnim aktivnostima. Predane i istrajne u onome što rade, kažu da sve može da se postigne. Tako je i sa pripremama za takmičenja iz vjeronauke. Učestvovali smo na školskom takmičenju gdje smo osvojili prvo mjesto, također i na opštinskom takmičenju i na regionalnom takmičenju gdje smo osvojila prvo mjesto, moja sestra drugo mjesto. Republičko takmičenje je trebalo da se održava, ali zbog međutim poplava ono je bilo odgođeno. Veliku podršku imaju od svog vjeroučitelja, ali i od roditelja. Naučeno u porodici nastavljaju u školi, što je odličan put do uspjeha. Svi ti rezultati koji su oni postigli u zadnje vrijeme, ne samo da su obradovali nas, obradovali su naravno i njihovog nastavnika i to je ne samo njihov uspjeh, nego uspjeh i njihovog razrednika. Priči o Luni i Tari dodajmo i mudre riječi iz jedne od svetootačkih pouka blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Nauka gospodnja nije data samo za um i govorenje, za pričanje, nego je data da se sa njome živi. Svakog ko sluša riječi njegove i drži ih, Gospod upoređuje sa čovjekom mudrim. 8. novembra proslavljamo svetog velikomučenika Dimitrija, u narodu nazvan Mitrovdan. Dimitrije je rođen u Solunu u 3. vijeku naše ere za vrijeme cara Maksimilijana.
Bio je jedan od solunskih komandanata. Ignorisao je naređenje Hristobornog cara da progoni hrišćane i javno je propovijedao hrišćanstvo. Kada je car čuo da je solunski zapovjednik hrišćanin, naredio je da ga bace u tamnicu gdje je mučen i pogubljen. Solunski hrišćani tajno su ga sahranili. Na mjestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva, a Dimitrije je u svojoj svetosti proglašen zaštitnikom grada. Brojna svjedočenja navode da je potom sveti Dimitrije bdio nad tim gradom i spasavao ga zemljotresa i drugih nesreća. I danas se vjeruje da je čudotvorna snaga njegovih moštiju izliječila mnogobrojne bolesnike. Čuli smo izvod iz žitija svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog. Širom svijeta pravoslavni podižu hramove posvećene ovom velikom svetitelju. Jedan od njih je i u Šamcu. Sveti Dimitrije, zaštitnik je grada u kojem vjeruju u osvjedočenu istinu, da pomaže svakome ko njegovo ime priziva, otklanja nevolje i odbija zavojevače. Hram Svetog Dimitrija u Šamcu podignut je prije nepunih 90 godina, a osveštao ga je episkop Nektarije Krulj 1934. godine. Izgrađen u srpsko-vizantijskom stilu i u periodu između dva svjetska rata, predstavljao je remek dijelo tadašnjeg graditeljstva. Neimeri su bili Nijemci, a glavni arhitekta Vladimir Dević iz Sarajeva. Ikonostas je radio akademski slikar Roman Petrović iz Sarajeva. Nakon posljednjeg rata crkva je renovirana, a prije 3 godine je freskopisana. Ostalo je nešto još malo radova, to nas je pomela poplave koje su bili ne samo u našoj crkvi, nego još 4 crkve u našoj parohiji su zahvatile poplave. Uradio je također ove nove i ikone i nove freske, diplomirani ikonopisac i živopisac gospodin Nikola Đurović iz Beograda sa svojim pomoćnicima. Tako da evo ova crkva ponovo zasijala u svojoj ljepoti, bile su i poplave, vidite, mi smo koliko smo mogli i obnovili i svana i iznutra, tako da vjernici, čim je stala poplava, mogli su da dođu ovdje da svoje molitvene potrebe zadovolje, onako kao što je to bilo ranije. Srpska pravoslavna crkva je uvijek bila uz vjerni narod, da ga duhovno okrijepi kako u vrijeme ratova, tako i katastrofe, poput majske poplave. Bogosluženja su organizovana odmah po povlačenju vode, što vjernicima mnogo znači. Puno znači. Crkva je za vjernike da se okupljaju, da dolaze u svoju svetinju. Pa eto, narod je odmah počeo da dolazi nakon što je malo crkva očišćena, urađena. Veliko za nas, mislim posebno za mene, zato što sam rodom sa Kosova, ovo je jedno bogatstvo veliko. Nije važno koja nacija, ali mislim svako prvo svoje voli pa ostalo. I tako nek je to krenulo i nek narod ulazi u svoju crkvu, nek se Bogu moli, što kažu, i nek poštuje svako svoje. Uz oštećenja koje je crkvi prouzrokovala voda, u poplavi su oštećene i ikone koje su krasile ikonostas crkve skoro 80 godina. Najviše su nam stradale ikone pomenutog slikara koje smo mi skinuli i trebali smo za muzeje da odnesemo. To je Romana Petrovića, negdje 26 ikona koje su zaista na platnu urađenje 1936. godine. I to je ogromna šteta, negdje skoro do polovine ikona tih jer smo ih skinuli i stavili, pošto je ovdje crkva izdignuta, a i ovamo prostorije u kancelariji gdje smo ih smjestili, trebali smo u muzej eparhije Zvorničko-Tuzlanske i njegovo predsjedništvo je baš upravo reklo da i tamo se isto priprema jedan muzej za čitavu našu eparhiju. Uz pomoć lokalne zajednice i vjernog naroda uskoro će potpuno biti završeno freskopisanje hrama, kako bi on ponovo zablistao u punom sjaju. Toliko u ovo nedjeljnom izdanju Pravoslavlja. Očekujemo da nam pišete na naš mail pravoslavlje@rtrs.tv. Vidimo se ponovo za 14 dana u isto vrijeme. Ostajte u svakom dobru.